Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilonggi khubor bamta kasngi. Menta kasngi ka arp khandai turik urimpang arhajar arpusaw ka Khasi Students Union KSU jong kamau kerwat circle kalalit banyak kendu ya District Medical and Health Officer DM and HO jong ka Southwest Khasil District. Ban kelibnya halor ka jingja rangai ki pos balapan napat ba ha ka shipho Bedded Integrated Ayush Hospital mau kerwat Southwest Khasil District. Hagani ka jingnet banyak kendu yau DM and HO ladonang nadu uba Rutherford Lingdo President bat uba Plusborg Harjarin General Secretary jong ka KSU mau kerwan Circle. Uba Forward Man Nongrem President ka KSU Southwest Khasil District lem bat kiwede ki para dekon. Tadin banag lang ji KSU mukurskal lah nilai ilong bagi advertisement ya tu ka jeng pelai juga first din cu ha kebedarkan bat kipos ki balai nampo ka ni ka Ayush Hospital ni ko mukrwat te ka bapelong iba ninwan kenduk taksi kolong ba kerkum gatu ka direction ke bawan napo jung direktor juga Ayush Department Hospital kam semlalong kerkum bala ai hang tu nomor hang tu iba direktor laong ba soputli kipos kita napok Ayush Hospital ni mukrwat break bala sulungo kolong ba yu yang hak advertisement kolong batang arpsoteli kipos bagi pelai tinak takadau penlongi benginuan kendo yo di MCO haganeka sengi ke bamta man pandik sayu ban keduru yu dei ban pelai baru kipos kiba nakaliang jong sarkar lamang apo jong kaneka senat rekam apo jong kaneka Ayush Hospital kebetulan hang mok kurat kowe nak senat rekam kam ai ke jing sekri e ke pa apo kadong katai kowe kumlong mene ka jingwan jungi nakalang KSU kalong hadin bang lei ba kadon ke jing jar ngai hadu katru tuli ki pos kaneka Ayush Hospital nomor kami i ka sti bala pha da commissioner bala plat commissioner ke dan ko ba sa pho tuli ki pos rai ko sosi pat kalong ba hak advertisement bala plat na kami na po office ni iba kidan tang ba arp sau tali ki post ba advertise rai khadru tali pat ki jar ngai kita ki post ba jar ngai ban pha advertise ki long kum ka post office assistant com DO na ta ki what boy what girl sweeper cook chokidar pion bat kuai te nak leng kasang ni sothu gidan ke suba ba imat ba kani kadai kadon chalandat ya ka ban nak leng bos sarkar ke persang ban buri ya kini ki post khandru tali imat ban thong yu bro jongno te nak kum kasang hi ni so ba ni haban persha ban ni dawa ya kini office DMHO ni dawa ke office director berkum juru ni kentu UDC ba untuk kelar lam hamde kini benta ba hamde ban penjar ngai kini ki post ba per kum ba khandru tali ki post hari dia berartai lang kenang bisa mela tap kam tap jam jong ka district jong ka thani borkoi kinyo ya kalat ban tap bat kinyo ru ya kalat ban yakun compare la manu compare yo manu kata kam lelai hari tang kawai kalong ba de ban advertise mut ke de ban pedang samla ke bawan ban tap kam ban yo por mut ban jet yuta ke ba de hok pat ki samla ke ban yo ini ki post